niko kare so mwakunda muyigarukireyo abantu babakozi bitu butwine okushabo kukhirweyo uli Senior Institutional Development Officer wa Uganda Cooperative Alliance kandi okushabebi no ba member ba Kaharot Koresa ko babiri bari mu rukiko rwabo rw'umwaka ninga annual general meeting aba Robert Asimwe habarabwire okoresa je obuciko burkwebembera sakeji nahurano yajuro buciko nahurano yajuro buciko ngahata nabibusya buri muntu kambuza emirimo yakaciko kebirebiri ababwiri batandika kugira ngo bashashe umuntu mwenu nabo kabenishaba akaciko kawe board vetting supervisory nako kakiyazi abongirwe bahigwaho kwihayo kongera kugura imugabo hamwe no kongera kubika musako yabo kwenda kugira ngo egume inamani mwenu waheza kutunga kasete wa mankisha okore bintwe ecyo kubanza yirukanga hatine wachemanyire kaka kushangomuka batwarumba na wabwana banywano bakakweta muroba chini cyo tkanishe na dokora mureka tudokoro tuberekire wirukange batakamanyirwe setu zino twari kabi korazi skeyo uyetere ku kicwero butiro tugwendo burumaka ninzagoma ngureme gabwiki inyongera bwanyineka tureka kurugachi muramwa ejini saving and credit cooperative society umunyankwe bika okweki oyeguze haza abinji mukirakura kikurugachi abarukwebembera sakeje nibagira ngo hecyatandikire nk'ekibina cy'abantu ecyo kubika sente obwa hatana sake hamere kandi rukwesimisa omukutandika ekeri association turi kusevinga umurundo kumwe kwezi kandi abantu bakaba cyubasire kuko no kwataka tikisimo 2019 notekwa kwiza kusevinga sente za association abe bari mu group ejo konka bwanyuma y'icyo twakireba tubasha gukora kintu tukakora kasako hatwa kwata sente tusevinga mu sako amino mu group mu association ejo twazwa kabiri twabona capital twatira hariya de n'abantu bakizo bakatwongera isangu kutwakozire ku bare bitabo bya sako twashanga system yitu ukoresa eitwabe tukoresa 2025 twihambebi echo kubanza ba member bakaba babiri bari 1251 konkatiya ubwo mwako guhwire ogwabe 5 shangire twine 2025 sakeji umwaka ogu yongere gukora amagoba wagerageranisa n'umwaka oguhwire nko ku chairman wa board arukushobora wano rebo mwaka 2023 umwaka 2024 2025 umukapito share tukatwine miliyoni 88 2023 konko uri obusente bwa members twine mu external loan yona zitwayirundani konka hati twine sente ziri kwingana miliyoni 508 umuriyo wakiro kongera sente izuka miliyoni 2.4 ukurigije hari chairman wa board sakeji ebasize kwesiye byetengo byayo kandi tandikiraho n'amatajya gandi omuri isengero turukutandika hati tukakoraho branch hatera kushangwa muri cyaro gazu twagurayo n'inzu yitu twateka mu byo kukozesa n'abakozi hati ejo nayo tureba big achievement bamemba basakeji abutugambiraho nabo bagira ngo sako ebahwerire munonga mu kwetungura n'ibindi byenje nyawe mwe nyombe kiri mwenzu yanjye nko mu kafego nsiza nyine kare nsomisize mu abana nimizanye hoza mu sente n'abisikuru bariyo bashoma tero bundi maziremu ni sako rukumbikire sente zanje kandi kagaruka nkihayo narone ngashomesa abana banje nawo kagaruka nkiyo narone ngakora ibindi by'inkuka bamemba hamwe n'abembezi ba sakeji obwa hati bene kiroto cyo kutungura sakeji okuzaharira ngo rwahiguru obwirukisya abantu buhereza buronji gasha kwa gira dahimsibwe muri Singiro ahabwata ya West abemerize basako eyaka Kaharot Koresa